Anyang aki din! Bumatangak man iti bagas. Manua kilaw. May salaang 60. Nagngina mo time. Kag talaga mo't anangin at ti presyo ti bagas ita. Nay, mabitlaang. Tabilangak numano ti kwarta. 20, 40, 60. Aday ta. Ato'y ti bagas. Arak ngay, jay tubay tao. Nangin at ti arak. Adda kwarta. Anjalakit dahin. Panagkon ko ng kanyak, awan ti kwarta. Kag naglaing kagayam ngagreklamaw. Na, adamot gayam kwartam abuo alimagasaw. Dua atubay tao. 70 ti may sa atubay taw. Amok ka. Nubagas agreklamo ka. Ngam no arak, awan reklamo mapulaws. Asusweldom laang. Di mo kunaan nga awan apulos ginatang mo. Dayta, bagas. Na, daytoy laang ti ginatang mo. 7 tayo amangan andong. 5 dagiti anak mo amangan. Plus sika kensyak. Sapay nagado ti kanam. Daytoy laang ti ginatang mo abagas. Katilugaw mo laangan Na, anya dayta nakabulsakan ka. Awan. Kitaak no anya dayta. Awan ko naklangarutan day. Dua atubay to. Agasam nga iti presyo dayta dua abuti ti tubay to. Inggatang mula kumaaminin iti bagas. Paray! Hoy, parandaw! Abay maray. Martilyo ka, martilyo kita. Intabay merienda. Sa anak ama nagmerienda pare. Umay kakitain. Manulaang madya soft drinks kan tinapay dita kantina. Sa anak pa yung mabisin. Makamu ka. Agulser ka. Nubaybay am tabisin mo. Nagkapwam. Nagudungak na. Napanak gimatang iti bagas mi. Ay na, di ka pa'y lagim bulpe iti sa nga kaban. Pangalaak ngay kuma iti panggulpik na. Apay, mano ti bagas ijay palingkay. Ngimi naman kit din imbes 60, nagbalinan 70. Ay, iso kita saan akong ngaglaklako iti bagas. Tangumi naman saan kan ngaglaklako iti bagas, nana? Saanan? Jay laangan mabili iti laklakaw. Anyangay dagita ang mabili. Arak akan sigarilyo. Iso aya. Wan, uray pa'y nga tangumina da. Awan agreklamo. Gatangan dalata. Kaskin nila kay ko nugumatang iti bagas, may sa kilo laang. Ngam no arak anak angingina, 2 tigatangan na. Awan pa'y pulos reklamo na. Ay, pudno takunam. Abay, agawid ka. Nagsapa pa'y lang. Anya na saba. Katno agala sa isang. Nasapa pa'y. Hinta kita ginaw. Awan kwartak. Siyak ti makam mo. Ada kwartang baray. Ada, awisan ka ayan o awan. Sigurado ka. Kaya't mo nga ipakitaken ka. Sige man. Adamot katwalit ka. Makitam da ita. Nay, ada nakaipit ang haribo di tawalit mo Ilimlimeng ko Narigaten numakita ni bakit kaw. Di ka payag merienda apulos. Ada magayam kwartam. Manumat nga arak ti magatang na daytaw. Nasaya at tanagawid kan. Balayan dito. Ayan ka. Anya ti panagkunam. Ijay ka pa'y lapag iinuman nyo?
Ha? Kung nagnoy jay ka bakiran ti ayan ka. Anya kabakiran. Katliyon ti kasang sangaw. Pagpungpung tutunak at talaga andong. Ah, Ayan jay ginatang mo asidaan. sidan? Adaya imbaga magumatang kiti sidan. Nabartag ka anagawid. Awan man at inyawid mo asidaan. Naginamatang amin ti kalunggong itan. Naiturad mo ti gimatang iti arak. Ngam di mo man lang naiturad ti gimatang iti sidaan tayo. Mabisin kami. Nangag mo. Mabisinan dagiti ubing. Ay, pagsidaan ba lang ay di bugong? Unay ka na. Irresponsable nga ama. Ay, katabno at daraman na. Bugong kan mantika. Anya lagi dang. Mangantahan parehan daw. Itayak pa yung mabisahin. Wana, mangantan. Andiyan na ita si daw. Dahito laang. Andiyan na ita. Soy. Wan, ano san ti adda? Day talang ti si daw. Anya nga iti pamigsam nga agkiwar iti siminto. Inton madamdama. Awan nga rod may gatang. Ado may gatang mo iti arak. Awan may gatang mo iti si daw. Anya laki daw. Nanang, balon ko ngay. Awan kwarta kita anak ko. Ingka payla dumawat kin ni tatang mo. Awan mo't lati itad na. Adda kwarta na. Ingka dumawat kan kwa na. Sige nga rod nanang. Tatang, ikandak man iti balon ko. Ne, adaya mo't kwarta. Kunakon kat. Anya nga awan, Awan nga road. ikam ni Jenny iti balon na. Awan maitid ka. Aga pa kayo manan. Gapulaang iti balon ko ije iskwilaan. Igatang kulaang iti bagas na ito'y kwartak ditoy. Anya laki din aya. Nay. 5 pisos. Anya nga iti magatang na daytoy tatang. Ne. Mano, tintad ni tatang mo, Jenny. Daytoy laang nanang. 5 pisos laang tintad mo. Ay naawanan ti magatang dayta ita. Nayunam mo't Nay, anya nga'y kumatay inayon ko. Nayunam kunak ni. No. Di mo urayan ang makaungat ak andong. Ni. Maladaw ako ni iskwilaan. Ikanda kon ay iti balon ko. Agsakit mo't ti tiyan kon bakit. Dayta ti sakit dagiti mahilig iti arak akaskan ka. Sana nga gang angaw. Talaga na sakit ti tiyan ko. Ay ingkag pa-check up ah. Makapagpa-check up. Di mo kayat ti agpa-check up. Tamas pilyam ti gumatang iti arak ngem dayta salunat mo. Nay, unak manunapan ka nagmerienda. Anda ka mo't gayam dito ilikawd. Idak man. Nasakit ti tiyan ko paray. Jesus, delikado na ita. Kasapula mo ti doktor. Saan mo't siguro delikado? Ay, katitipid mo day tani ti kanaw. Arak kit di ako nam ti agas na. Sika talaga. Aginom tayo manan madamdama paray. Ureg sakit ti tiyan mo. Wan, isungarod ti kunak nga agas na. Arak, anya laki din. Nanang, jay kanan mingay. Mabising kamin. Aguray kayo, ta ikirkirug ko pa'y dayto inapoy anak ko. Anay, ikaw. Ay, Ni tatang yo. anay ko. Apay, agan ano? Itaray na ko ni
niya ospital. Matay ako ni ti sakit ti tiyan ko. Aguray ka ata parubwat at pa'y dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Anay ko, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Day takot ngamin, kaiinom mo iti arak. Itaray na ko na yung hospital. Bakit? No di mo ba'y kaya ti mabalo at di na oras? Apay, asino dyan lugan da iti tricycle. Ni pare andong na. Napurwan sa mo, jay sakit na. Anya ti sakit na. Jay tiyan na, ti agagalan na. Dayta, kaiinom nan iti arak. Isumuti ko nak dayta ka. Agasam na. Maiturod na ti saan ngag merienda. Kanagsidala ang iti soy. Tapno da may katang na iti arak. Ay, pudno dayta. Dito'y tupay kantinak. Nagado a reklamo na nugumatang iti bagas a may sakilaw. Nangina ka naw. Agam nugumatang iti arak kay na. Uray la dua butilya ti gatangan na. Agasam dayta ngay. Inyalagi dahin. Ay, sus, delikadon san. Anya delikado na. Addan sa mabalo a kaarubak a di na oras. Anya, ay di ko na ti doktor bagay. Anya kumangay ti ibagana. Gapo iti kaiinom mo iti arak. Iso nga agsaksakit day tatyan mo. Di nakman paglibakan bagay. Sa anak nga agliblibakan ka. Ibagam nga min ati pud na. Kayat mo, taayabak jay doktor. Taiso ti mangibagakan ka. Ano di mo pa'y sardengan ti aginom iti arak. Ison ti patay mo. Ay, sus. Apay ngay andong, tagpilay-pilay kamot amagmag na. Nasakit pa'y lang amin ti tiyan ko, nana. Anyayati ko na ti doktor. Awan matkit de. Ay, swertim pa'y lang aruda. Tasaan anak aruday tasakit mo. Gumatangak man iti bagas, nana. Ay bimaban ti presyo ti bagas. Saan ka mo't siguro ngagreklamaw? Nasaya at ano kasta. Manon ti may sa kilo, nana. 50 lang. Nay, nasaya at manno kasta. Arak ngay, sagmamano. Apay nga uray mula iyarasas kanya ka dinamag, Ay, damdamagag lang. Ay, day tatingin mi na. Pati sigarilyaw, nagdoble ti presyo na. Unay matay. Noanya pa'y ti kasapulan ti bagi. Iso pa'y mating umina. Ay, reklamador ka talaga. Anya andaw. Anya kalakit din aya ataaw. Dahil tayo bagas sa ginatang ko dita kantina. 5 kilo ti ginatang ko. Talima ka. Nasayaat mo, tabi mabanti presyo. Diyan ngay sidaan. Ano san tayon ate agsida iti asukar ken kapay? Nauma kaming kadagiti kakabsat ko iti kape kan asukar. Nangag mo andong. Ay, Jenny anak ko, nagsapa da kayo a pinagawid Adda ka numat meeting da, ma'am. Ay, tatang. Anya dita nakabulsa dita pantalon mo. Ay, awan. Anya nga agpaiso dayta? Sardinas? Sana sardinas. Arak nanang. Duabuti ti arak. Gimatang kamanen iti arak. Kat imparit lang arudan jay doktor mo ti arak. Aguray ka man. Talaga pagpungpungtutan na ka. Anya ti aramidam? Jenny, iyawat mo day tawalis. Darasam!
Ay, Wala nang, mabit lang. Nagpaiso, napanay nalati walis. At uti walis. Yag mo anak ko. Ay, di mo ilayat day ta. At ako mo tungak no panguran na kitiwalis. Ay, agtal na ka kuma. Talaga pang pangkuran ka no di ka pa'y balbaliw. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Daytoy laangan, tinabati ijay anak ti asaw, nanang. Aywan, ginatang dajay inam. Ila ko kun ta isupay nga igatang ko iti agas ko, anak ko. Kasla saan mat ngagbiag daytoy nga ukan? Saan sapay ang makapagna? Isumot nga minday tati buridak. Kunak idi ajay brown na burburan ti ibatim apara kanyak. Ay katurayom tumanen intun aganak ni Brown ay. Kasapulan mi nga rod ti aso itan, tanay. Ado ti mataktakawan ijay ayan may. Isu nga rod ajay dakkel kan napigsa ti kayat ka. Tapno makataol. Ay makataol day ta. Ang kukutal ma. Di nan sapay maingangatingiwat na. Seli ba kay? San samat na mabigatan ye ukan at dinawat mo kininanang mo? Apay anak ko namday talakay. San namatakayat ti mangan? Isukat ti ko nakininanang. Inla ko na mangaminan dagiti kakabsat na. Alalakay, inkay gatangan iti gatas na. Pagkatasam, Igatangam iti naimas akanin na tapno pumigsa. iso paya paggasto sanday tanga ukan. Padasan taa. Barang agbyag kat isunto ti mangabog kadagiti agtatakaw. Inka nga roden alaan je tulbag ti tricycle, anyalakit day. Nay, agantar kamutan Ay, kumaray. Anya kayo mutan? Di man ibalangan day takarag-karag at tricycle yu di tadalan. Awanin ti pagnaan mi, no kayat mi matirumar. Ay, kwa. Naglawa mo tayo ito'y pagnaan, maray. Saan kami ang makapagna, ta nakapatingamot ay ta tricycle yo? Ay, kasta ka day. Pasensya kan, amaray. Di yu pa'y amumot ti makikaruba. Mangmangan mo't tantoy asaw. Naimas lagaya mamakanti kayat na. Nay, inibus na aming di gatas. Agbiag da ito'y bakit. Sapay ko maa, kaisunto ti parabantay dito'y balay. Para taol kunang kidi Taulan na dagiti kaaruba. Nga uray di mo matan-anon ida. Kat kagurada ka. Asino nga'y tidakda ka matam akaaruba lakay? Ni Mari Mary Nagalaskid din ti imbaga na kanya kitay. No apay matakas ta ti ugali na. Griingkan ang! Anay ikaw! Payagan ano ka manan? Day talamat maturog ti amom nga aramidan. Ay natadaulam mo day tapunganan nay. Agyaman kakit di ta saan aday tatugaw ti impang urkukan ka. Apay ay sumuro ka manan ako nak. Kita man de takaruba. Kita kunak. Anya ti kita Day tabalay da sili. Napinturaanan. Day ti balay. Maleklik kablat ta ti diding na.
Ay kat ba'y Pakasikura maya. Ay no inlan samad kumaday to'y diding tibalay ta sa anak ko maama kaungat akastoy. Kano ka na yung kamangagong ungal? Ure awan gap-gapo na. Ungat ka lang nga ungal. Anya laki day. O anya timako ng bakal. Mayat matlaeng ka diti pintor da ito'y balay. Wala ka ay. Pink ko naman. Isumat nga hindi kayat mo akulay. Lakay. Mabalin ka di a pinturam da ito'y pagmasmasitasa. Ay katuon Pink matlaang alakay. Amin nga alad, kan uray dagiti paso, pinturam iti pink. Unlatan bakal. Lakay, agtaulan da ito aso nga intod ni nanay. Nagturada na. Anya nga iti ipanagantakan ko na. Ay ket, gaputa na turad. Panaganan ta iti waki. Apay nga'y awaki. Basit nga aso. Angem feeling canine. Anyan laki day. Agin lalabasak man dito'y balay da seli. Takitaek man da ito'y pagmasmasitasan na. Napinturan talaga. Ket nagpintas. Maibagay jay pintur na ijay kulor dagiti adu asab-sabong dagiti masetas na. Ay na, jaklaki din nadlaw jay aso da ataol-ataol. Ay, maamandan tukit din akit-kitaak jay arubayan da. Muna ako na nga. Tamabisina ka. Napanak pa'y lagi matang itirikado tilutwak. Ang mangmangan kan. Saan ako na makauray? Talaga mabisina ka. Intun malpas ka amangan, agaramid ka iti pagmasitasa, ha? Anya? Awala tidi ka ipaparamid na. Awan to pa'y apulos tinarugyam kadagiti ipapaaramid ko kan ka? Kano nagaduma nga main? Diya ako na mau. No anya ti ununa. Sa anak ko mameket nga agungat, no aramidem dagiti ipapaaramid ko kan ka? Wan. Aramida, kinton malpasa ka mangan. Kaya't ko atuladem jay pagmasitasan ni Seli. Anyaya, klase da ita pagmasitasan na. Ingka ngamin kitaan Anya lagi dain, managapal kalaunay. No anya ti adday ti karuba. Kayat mo ka damakeng ka. Anya lagi dain. Lakay, addan samot tinaulan ni Waki di tarwar. Apay, di mo kad nakita alimabas ni Mary. Tila tataulan mo ni Waki. Maangot na nga bain. No asino dagiti addadake sa pampanunutan na. Anya nga'y kumatida ka sa pampanunutan na. Saan tamat nga anwan? Ngam, agkuskusila. Wan nga raw. Nagsayaatan ti pan nakaparada na ye tricycle ko. Ibaga na kitdi apasalsali. Kano naglawaan ti mabalay na pagnaanda. Ay nalakay. At dalimod asakit tinakam na kadatang. Wan, iso nga raw arumbang laang at aulan ni Wakay. Pag numaranta magayam ni Waki. Kas kalaag kakapsot nga agilan lansa. Kano kanto pa'y ngay amalpas no kasta ti panagilansam. Anya? Agtrab-trabaho ak lang arudan. Agungot ka pa'y lang. Barta kam ti agtrabaho.
Marurudakan ka. Isardeng kong daytaw. Anya ka lagi dahin. Nay, nagpigsan ti taol ni Waki Bakal. Ungarod lakay. No dengdenggam kasla taol ti dakkel nga asaw. Sana nasayang dagiti pakpakantaan na imas ken kwa na bakal. Lakay, timmaray mo tan arimor ni Wakay. Adda siguro na angot na anas ken na taulan na ijerwar. Bay amlat tabakal, anya laki dain. Ituloy mo ti agtrabaho. Apay asimardeng ka. Ungat ka lang ungat. Saan mo pa'y alinansaan, Jerry, nakrak mo adiding? Awanan di ganas ka. Reklamo ka, reklamo. Hey! Taol ka mo't ataol nga asaw! Nay, agpagpada kayaw at tumanaol. Anya laki dahin. Anya daytoy nakasurat dito'y likod ti tricycle yaw. Ay kat basaam ananang. Mabasa ka for sale. Apay ngay nga ilako yaw. Nabayagan na plano mi kinilakay kung nga ilako day tadaan na tricycle nanang. Ngamen, gumatang kami itilugan. Aday gatang yaw. At damot ananang. Napigsa tibay ensel nilakay ko. Ay kat sapay kuma. Tamala ko yuday ta tricycle yaw. Addan agtaw-tawar nanang. Paray, ilakla ko yun dito tricycle yaw. Wan paray, Kaya't ko kumagatangan. adun ti mangibagbaga agatangan da. Angam no kayat mo, ila kuminkan ka. Mabalin paray. Karuba first before others, paray. Gatangam nga rudain. Manuti kwartam dita, paray. Anya tinagsaritaan nyo kini Arnel. Gatangan taon di tricycle da. Anya? Ha? Karag-karag nga glatlati at tricycle. Gatangam kit din. Nalakalaan, di pa nangilako da kanya. Uray man pa'y piso laeng ti panangilako da. Saan arumbang agatangam? Kaya't ko nga raw dagpasada. Tapno saan ka reklamo ngawan aramida. Anya laengan nga iti maibagada. Ngagbibisin ka? Awan ti kwartam apaggatang mo iti brand nyo. Urayan niya pa'y aramida. Madayaw analalwan di pa nagbiag da. Agtal na ka man dita. Apal mo lang da ita. Iso asaan mo kaya tagatangan di tricycle da. Apay ko mga apalak idangay. Ay na, umapal ka kadakwada. Iso akagurgura mi da. Uray sanda ka magnganan mo. Nay, dahil jay samang tikinatang daalugan. Ngita sirip-siripon na kit din. Pau, nagwapo na lugan. Di mo man tan-atan-awan ta makita da ka. Ay, nakman kitaan. No, di ka lagbain! Ang suplikas! Brand nyaw. Talaga mo ta. Ha, brand nyaw talaga. Tayo ginatang yung alugan paray. Nabayagan agururnong kami kinibakait. Tapno makagatang kami ti kastalugan, paray. Kahit, kasano nga yan, tayo tricycle yaw. Alaam nga minan uray installment mon, paray. Mabalin paray. Nay, angot-angutan lang mo tayo asang paray. Karkar na. Saan nakabot at ataulan? Agayam kami paray. Apay nga ta.
Nuni bakit mo ti makita na alumabas? Nagpig sa ti panagtaul na. Waki! Nay, ay ayabanan ni bakit ko ni Wake. Tama nga nagtaul manain. Saan pare? Kay ayo naktaasaw. Anya lagi day. Ikatam day ta tricycle dita sangwanan ti balay. Jak kayat ama parking dita day ta. Ay, pakasikura maya. Ipasadak nga raw. Apay ngamin nga inalam. Hulugak kanaw. Aw, di nalawag akayat da at tulungan dak. Kas kamula kakaasila una yan. Yaho, nagadulaki di reklamo mo na ya. Ibagam giday, no da paghatang mo. Hala, tamapan ko gatangan. Pangpadasak man day te tricycle. No kasanaw, titaray na. Jak amo lakay. No apay apilpilyan ni Waki ti tataulan na. Ay, kunakmetken ka. At taulan na dagiti dakas ti panagpampanunot na. Kas kinimere. Mary pa'y mat nga rod tinagan na. Saan mat gayam anasaya at tigalad na. Bay amon Ayun gayam lakay. Mabayadan nga ta nila kay na di tricycle. Bayadan na dayjay. Kunak nga uray hulugan na. Sa bagay, nabayag nga awan trabaho nila kay na. Tulong tamutan aday jay bakay. Tulong takadakwada nga agasawa. Sige agsabong kayo latta. Tanagagutak mo't amang sibog kada kaya. Hey! Ay! Oo na yun, apa nang taul na Waki kit ni Mary alumabas dita kalsada. Nita, kayat na nakamatan. Ay, Waki! Stop! Ay no, pasensyakan Amayray. Anya ti panagkunkun na day taaso yo kanyak. Agtatakaw? Jakman ammo, tasi kalaeng mati kayat na ataulan. Anya? Nilakay mo, saan namot atataulan? Hay, imbag lakit dain, tasi mardeng atuman na ultoy aso may. Lumabasak laeng mo tataulan na kon. Si mardengan ang nagtaol. Kastamat kumakan ka. Sumardeng kan agumurgura kada kamay. Tasaan da kamat nga an-anwan, Meray. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Ay, Tomas, apay, di mo makita nga gwalwalisak. Agwalis ka laeng Ingatong mo't adagita sakam, tanagrugit day tabadbad da kam. Awan tupay ngamin mo't ti makasango nga agwalis mo dito'y balay, sakla amin ang. Jak nga rod maingataw dagiti sakak. Ti ko namkit day, sadot ka mangingataw. Anday! Siya kon ti mangingataw kadagita sakam. Nasakit ko na, nasakit! Apay, si kalaeng aya ti addaan na yun na Tomas. Tapno amaw, permi anagsakit to'y abaga kung sikat kaw. Nagagnak anagreklamaw, Sika ka dagiti tumang mula ang tinasakay, ngumreklamo ka reklamaw. Di ka pa'y tumakdaran, nakatugaw kalatan. Siyak taglinis, siyak pa'y tagluto,
Kaslaawan ka balay ko. Saklaminan. Anya ti si daan nanang. Day talamangan ti pagalistan niyo. Di kay pa'y makaluto. Saklaminan. Nagsakit nga ro ti tenged kaw. Naktangan sa idirabi. Day ta. Agigiddan tayon nga agsakit ti bagbagi na dito'y balay. Ha? Ta sino ta da sakit na aya? Ni tatang mo. Nasakit ka no mo dagiti tumeng na. Iso ang nakatugaw latan. Ay, saan la tenged ko tinasakit nanang? Pati da ito'y barukong ko. Ay, una yan. Nagaduma day tanan na sakit kang ka. Mabisinak ayon. Wala. Umay naktulungan nga agluto. Tapno mangan tayaw. Anyalaki dayn. Apay, ayan ni Emma. Ta iso ko mati paglutwan niyo. Nay, anda ka madlagayam dito'y suli nga agsil-cellphone. Apay manan aya, tila makitkitam. Ing katulungan ni nanang agluto. Sakton ti aginaw. Awan ti kadwa ni nanang agluto. Kat si Kangay, Nasakit nga ron ti tenged ken barukong ka. nasakit mo ti ulo. Agtutulad ka mait. Pudno mait, idi pa'y kalman ngagsaksakit ti ulo. Oh, kasi cellphone mo day ta. Agasam man nga ta puro ka cellphone. Ala, inkan tulungan ni nanang agluto. Naglaing nga agibaw. Anya ti si daan. Agtugaw ka kidain. Damagang pailaang no anya ti sidain. Ne, balatong summer dayta. Balataw nga da sardinas na. Ne, apay akas tatiin lutoy asidaan. Kano maiparit kanyak dayta. Kahit isumatiad. Uray siyak. Maiparit kanyak day ta. May parit kan ka? Tapay ko ma. Awan mo trayo, ma'am. Agsaksakit lang nga ron ti tenged ken barukong kong. Pag sidaang dakpay laang mo iti balatong ken sardinas. Ay na, no diyo kayat timangan san laang. Anyalaki dain. Basta siya, mabisinak iso ang mga anak. Ala, da kami langan kinema timangan. Makaammo kayo ang mabisina. Emma, sa dino ti papanam? Ijay Aginaw ka. apay ko ma, katda kami kininanang tinagluto. Si kamot ti aginawan Sa anak nga rod ama kainaw ta nasakit ti tenged ken barukong ko. Uho. Anya kumangay ti connection day ta nasakit at tenged ken barukong mo, di ta panaginaw mo. Di naksongsongbatan man, Emma. Inaak nga mitisi ka. Aginaw kan. Ne, tagkusilap kitin. Aginaw kan kunak. Ay na. Nagmayat lakid din ayat istorya na daytoy a pelikula nanang. Ay na, kunak tumot kang ka. Agkatuluyan jay bida lalaki, kan jay bida babae. Anay! Nanang, ni tatang, Apay ni tatang mo. di mo nang kaya. Tiyan niya. Anay! Anay! Ay sos, ano nga tan? Ay. Inkakitaan na. Ay, uwin. Lakay! Umayan! Apay ayang agpukpukaw kamot alaklakayan. Nasakit nga ron to'y tumangkaw. Nan kita agman. Ay, inayadam mo ta. Saan mo talimtag? Apay, masapul alumtag tapno agsakit. Ayan jay agas mo. Aha, agas lang nga agas. Nasken nga agtumar ka iti agas. Haha, naumakon nga agtumtumar iti agas. Ay kat ano sam angarod ti sakit na. Na, Saan ka nga agpukapukaw? Tama nga numangagda ka dagiti kaaruba. Kat panunutin da adangdang randa ka.
Nagpintas to'y buy-buyaak dito'y telebisyon Hello! I miss you too. Kumusta ka ngay, babe? Na. Anyamatan. Nagbuisit tayo ito'y babaeng. Ta dito'y paimot salas ti pakitungtungan na iti cellphone na. Uwan ko naklaro dun. Aguray ka man. I love you, babes. Na. Wan, love ka ko na lang dun. I miss you. Apay, di mo na nga. Kaya't mo nga ulitak nga ibaga, ah? Hoy, Emma! Wait lang, amanong. Apay, ah. Iya da yung manday tapan nakisaritam dita cellphone mo. Kit-kita mo ngagbuy-buyaak. Ay, wait lang, babes, ah. Kasaritak labiit ni manong ko. Ijay kasilid mo ang makisarita. Saan adito'y salas? Killjoy, awan nga min love na ka. Na. Pwe, bitter. Nay, nakasukat ka mo't Emma. Sa dino ti papanam. At the date ko na nang. Kitaam ka din ni manong mo. Nakatugaw ijerwar. Kasla nagunag ti pampanunutin na. Kasano, awan love life na. Kalpasan anak ki asawa iti sabali je girlfriend na. Dinan kayat ti makiayan-ayat. Ay, masikuranak nga road. At damat latan dito'y balay. Sayang jay intorpos na akin na maestro. Bayan nyo nanang, tapaapala. La 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 la. Ne. Ta dito'y paimot sangwanak ti pagmikmik apam mo, sika Emma. Apay, dakas. Ne, kasla igagagaram mo. At dagayam date ko ita. Jay kinasaritak idirabi dito yung cellphone ko. Oh. Ni Brian day jay. Kutagkita kami tangal daw. Ne, kunak man no kunam anasakit ti ulom. Awanin naikat adagos idi inawagan nak ni Brian. Kaya't asawan date na, asaan ati pain reliever ko ti agas na, no dikat LOVE as in love. Na. Napanakidate ni Emma kunam bakay. Isumat ti kunan na. Naimbag pa'y tada ka date na. Ayam ni Mario ngay. Wen nga rod lakay. Napukaw mutten anaming pinsan ti gaganay gayan ti biyag na. Nanipod na ki asawa iti sabali jay girlfriend na. Eh, mabuting samot nga gayatay. Iso anagadaw ti sakit nga agagalon na. Tanya ka no ngay matisakit na. Ay na, nasakit ka no ti tenged na. Nasakit ti barukong na. No kasta, amin tayo dito balay kitad saksakitin na. Kasmet kanyak kumarkaron samutan ti sakit to'y abaga. Na 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 na. Oy, Emma, Na, 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 Imo! na. pakilaban man da ito yung madamdama. Wen, manong. Ne. Naragsak da ito kapsat ko Lupasak laang ti panagkaraid ko. Aglabaak adagos, manong. Ay gat aglinis ka pa'y kuma, dito yung unag ti balay. Aywan. Kaya't mo, tairaman ko alinisan jay silid mo. Karkar na. Iwan Linisang mga raw. Kaya't mo, tasukatak ti kurtina, manong. Aramidom da ita? Una, agsukatak ngamin iti kurtina dito balay. O di iraman kumutan jay silid mo. Ay ikat kay kayat kumanan O sige, manong, aramidak day ta itangal daw. Ay sus, nagkagata talaga. Emma? O, apay, manong. Ay, makapangpanganak man iti spaghetti. Mabalin ka di nga agluto ka madamdama iti spaghetti.
Ay, wala. Kaya't mo ka DJ medyo nasamit kan creamy. Karkar na talaga. Anya nga tayo tinaknakan na dito babae. Ay na, nasaya at magtada ni ading mo nga agluto tanay. Kasta unay matan ti sakit to'y abagak. Ne, Ay, kat no idi pa ilang ag-agalom dayta nasakit mo nanang. Agpa-doktor ka na. doktor manan, agas manan. Ang mga nunaktangan lang daytoy. Ay, iso nga agsaksakit dayta abagam, gaputa sulsulwom dagiti problema dito'y balay. Kahit asino kumangay ti mang tulong kanyak. Sika, kat agpadatamat nga adda saksakitan na. Ni tatang mo, dandanin to pa'y saan mo na makatakdar, gapo jay nasakit at tumeng na. Ay, Ay na, Mario anak ko, kano marigrigatan kan sapay ngamin ang makamove on, idi nakiasawa iti sabali jay girlfriend mo. ay ipalagip mo manan. Nagsakit alagi pun dayta apasamak nanang. Kita man dayta, napugtuak ka. Iso nga agsak-sakit ti barukong mo, gaputa ka sa pulam ti agayat ken ka. Ah. Ay na, agbiro ka nga minun iti girlfriend na saan mo tadakas ka? Ay, mawan nga rod nanang. Makapadipres mo ti kasasaad ko. Awan lang nga rod love life ko. Ako na ni Emma. Awan pa'y trabaho. Ay kat agsubli ka manen amang isuro. Agbiro ka iti armem, tapno maikat dagiti saksakitam. Kitaam ni ading mo nga Emma. Oray anya ti ipatrabahom, ragragsaken na nga aramidam. Ay natumas, anya lang aruden nga iti pasidamiken ka, no di mo kayat ti balatong kas kada okra asidaan, ket isumet ti adda. Adda nga rod sakit ka. Napray ka nga minunay ket, natangken ti ulom, di mo kayat ti agbalbalaw. Anya ang mapray da sasawumait. Ketun mo, dayta pa nagsigsigarilyaw, namin anon nga imbagakken ka nga isardeng mo, ngem di mo kayat nga ikatan. Ay, sulang nga rod mo tinabatbati abisyo kaon, ikatempay. Dayta nga rod ti rason, iso nga agsakit dayta tumeng mo, saan ka nga agrikla-reklamaw? Ay, tumalda ka man. Ay na, nubagbagaan da ka. Di mo kayat adenggan, tati panunot mo, si kati ama iti pagtangan. Dayta pride mo ti agadaw, isaw ti pagsaksakitan dayta tumeng mo. Ne, agay glasses kan? Isumit ti ko na ti Doktor Manong. Daytoy ka numataktiga po nang agsaksakit ti ulo. Oh, bagay ko kadimo laeng no adda ay glasses ko. Ay, bagay mo matkit di Emma, kadoan nakman gayam. Sa dino ti papananta? Mapanak agaplay iti trabaho. Mangisuro ka manen, Manong. Nasaya at mo, tapno saan ka laeng anakakulong dito'y balay. Maimbagan kan itinagado asakit mo. Emma, ikatangan nakman iti kende. Kendi? Ag kendi ka, tatang? Uwan, agkakatayak nga raw. Awan moten sigarilyo ang nakabulsa kada kayo. Ikate kunday taabisyaw. Barang maimpagan ti panagsakit ka. Nang runa to'y tumeng ka. Ay kat nasaya at ano kas na tatang? Idi pa nga ibagbagami nga isardeng yun ti ang sigarilyo. Sige, mabiit lang. Mapan kayo igatangan iti kendi.
Ay, si kamot tiyag luto, Emma. Ni manong mo ngay. Agaramid ka no iti-test dagiti estudyante na nanang. Iso asyak ti pinagluto na. Adda si Dan? Adda gimatang ni Manong. Adda pa'y ginatang na abagas. Ay na. Nasaya at manukas ta. Tapno saan nga isupay a panunutag. Saanan nga agsakit to'y abagak nga agpampanunot. Una nanang, taaddan katulungan nyo kadagiti gastos. Kan, adda kamot nga agluto. Anya lakit din aya. Ay, makainanaak mo't laengan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw ti Danmarts YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay.